ye wo blood covenant wo ho ye wo no me wo fie ho efie bi wo ho a sa wo ye star e wo fie ho na wo pie na so wanyi obi ambo ho ban a wo bewu because to me na wo fie ho empesa ade no e ye mre da ho eti so obi si wanyi bibi ni a nipa no problem na wonim se fie bi wo ho a wo ye wo age bi wo ho a wo duru pe wo benya stroke ana benya cancer so ate ase enti na nkofo bebre ye nka no kora nkyere wo mo obi wo ho a ye se nyame se wo be ye se wo be di nyame be ma wanyina che wo se wo be hyira wo be ye se ye hye no nkom no nya ne wo na wo no so a wote wo wa so da ye bia no ayeye obi so da ye no watu kwa America nya ne wo nanso ogusuti ba bi wote passport kuro ni bi eti obi ka se o die nyame aka ne no ana bebam enye no kore obi de die nyame aka bebam na o hyefom ade bi wasunsum ne kutam sunsum ne ta akire so ate ase nti onipa bi a ukuta great destiny bi ya no e wo se wutimi yadan e gba wo ho ban medafo radio ayare hosem yanti asem de kra ni nyina ne se ye nyina ya de nyina eye osaju abranti yi atona na mo wonse do enda no paya na be 8 months ago na ne maame amonu eso to na mo e won ense do na asem we de afuru yemu areho che se ye de abranti ji ye ni kakakra e wo TikTok na endra da oye video na anopai ye nan sorry a yese de asie nie abranti na atona na mo e won ense do ene wo ba studio ha se ya me wo eye aja asie du hunhum agya e wo ha se ya me na no e betwetwe nkomo na mabisa ne sansensem we nyina ho fi se ebubu keka se ka me akwa se o ma me kọ ekoye no e na o ma me atonsa e de afre no ebi su chemu se bia na ye ne yare no e na akofasa e de abanti e be di ho nkomo na ya bobo ho bisa se sa ne ma we ya esia na se arehosem a asi e wo Osanju afamo no ye bisa se hunhum bi e ka ho ana hunhum nsem ete se enye sa asem we nkwa na ebedi ho nkomo ene ye betwetwe nkomo e de afa hunhum mu wiase ene ma ekoso e wo ho no medi e de akosi aboaje wa donko na ansa na menkan fo tap send enfama o se wo send sika from on ne de abo my Ghana mu tap send ebebo yi ankasa wo de abia ne se obekwa Apple Store and ase Play Store na wakwa download tap send e wo ho no in process o maybe say promo code na wabo R.I.P TV e de ahye ho no fiase fire transactional yente wo hye nemo no ye besna ma bonus e de account because for R.I.P TV a wabo e de ahye ho no medofo yente hye enkomo eja siedu mame ma akwa aba ya medie se bibia boko de radio adum so yankopon adomesime ho ye pa radio arehosem e na to Ghana for enyina yenua bema Osanju watona na mo wanse do anopeya waye honhom nipa wonim honhom nsem no sei na Ghana for ka se e ka me akwa se ne maame na bia tonsa e de afre no wo so se ne sen okay radin shira ahwefo nyina am se eduru sa time say ya wodi obi aye den ka but we ase no obi nim wo chena sem obi anim de da nanim wo chena sabi obi wo krampa wo nyale but ade be chene yesi wa aye den we am say ne yale a o kan ho asem ne de be da social media ma obi anim but sisi ana aba ne say no sabi untumi hu se e no poti e na ye den eku no ana se bia bi foforo ye den eta chire enti no eba ne se dia na mu nsem doso na nsem bi se no isi a na yese eja to onyon ko abodwu sem a na wasansuo dia ayeden e dia si odi ewuo di obi abewu nanso no ewuo bi wo ho a aya na sabi obi na kan na sem se efri ba bi ayeden efri ya reho sempa na em se abrantia no ne maame ewu ye sade normal course or social media nyina ehu bi na ne maame ewu kura no chese na on show bibia mpo se ne maame ewu no chese utimu se ase bia mfa no ho ana bibisa se bi wi ase nso no bible mpo se nye ne honam ne moja na enya ye wo normal bi wo ho a bia ye fa ne normal because of ebia osum bia ye wom according to the way say bia asole oko se bibisa o mu nsu ana bibisa but sebi o ma me ode wa be wi ase sebi wanyina du se na so free mu a
na ebia bibi kura kyerɛ sɛ nyɛ wo ya asɛmfa wo ho a ɛno nso no aya no sometime no etimi de no ma bebreba okay so on but yenya ka sɛ wonya ka sɛ oyale ne de ɛdan a obi abɛka sɛ oyale na ɛdan ɛde akuno ebetima ba sɛ yale no ɛna akuno ɛna ebetima ba sɛ enye yale no ntinam di kan ka sɛ obi wo kura sɛ bi onyale yale bia obekwa akoda ade be che onye den on sorry enti eno no aya na sɛ bi ekuta spiritual implications obi wo ho a sɛ bi onyale o onye hwe obetuma hu ne no ho dendenden bia ne sɛ wo ka sɛ nra kon posti we bibia ne ho e kyerɛ sɛ oyare bibia obewu so ahụ enti no sometime no me fa ne sɛ yale bi wo kra na ebeku a ebia yale ne be kan ne bia e de wakɔ hospital anase be take o at once na bia de wo ye den e de wo kɔ enti no eba ne sei a na yɛn so no ɛwɔ sɛ yɛn so yɛ de bibi toto ya brabɔ ho ne ehunu sɛ wi ase no sɛ de yehunu sɛ ɛteɛ no ɛnyɛ saa na ɛden ɛteɛ because yɛ wɔ spiritual word and yɛ physical word nti onipa bia nso no ɛsɛ wo hu sɛ spiritual word ɛna e control physical adeɛ bi ebesi honam no adi kan happen ɛwɔ spiritual dada ansa na ɛyɛ den ɛba be manifest physical what dey me kyerɛ ona se nti onipa bi a wo wi ase a sabi unyi bibi ni no aya na wo ho omobɔ okay wo ho omobɔ why to say asole dem akura no so ate ase unje hwii ni na wi ase no obi na kan na asɛm unim de ewu okay na say ɛyɛ Osanju ne ma me free mu na ɛne yehu sɛ trend pa wo media no so am focus no bi a wo ma me free mu awerɛho bi ani w'anim asɛ no so asɛ wo bo say which is say bi a amanfo kan ka sɛ bi o ma me fra friend so ombra me chiri mo no ɛhɔ no mo no betima yɛ no ɛno de obi na kan na so obi ntimi nka sɛ bi a ne ma me na afrɛ no sɛ bi minim bɔne a ɔde ayɛ ne ma me ebi a ne ma me to ne nsa afrɛ no anaso owuye na ebi a wa man ne ma me anaso wa anyi bibi a ebi a ɛyɛ ibi na ebi a yɛ ne ma me kraya ɛno ato ne nsa nso afrɛ ne sɛ ombra ho bia ne ɛno de mi ntimi nyɛ de ɛnkyerɛ but ɛno ma bi sɛ esi a na yɛ de atoto ya brabɔ ho so ho no because o ma me a wawu na sabi I say where you ani kura sɛ de ɛmfa ho ne ade no obi a ne soma a ɔyɛ den ɛne ne believe obi a ne de but ye ntimi nsisu sɛ ne ma me na ayɛ den afrɛ no but ye kan sɛ ewi ase no ɛna hɔ kwa na da bia me ka sɛ onipa bia aya na ukuta bibi kase a ode be ewi ase no ana ukuta great destiny bia no aya na yehu ntem yehu ntem enti sɛ yehu a na sɛ sabi nyame tumi bia na bibia mmɔ ho ban a sabi ade na nyankopɔn de ma wo no wo de abewi ase o but obi betimi ayɛ den atwa wo nkwa so ɛwɔ abra obere nyɛ den enso ye sabi ye onipa bebre wo ho a na omukuta great destiny pa a sabi ya ebi mukura ya hye omunkom e kansem akese wo bediye nyame so be se na nso ba akokura ntumi ambema na wawu okay nti san krofo no se eba se obi wo ho no manyankopon de akyede adom akyede ya de ama no se de wo kan so obia ne de nyankopon de ma no ye obia ne de but ebi mo mo de mpamu da ko pe mi se wo mo edibewu eba ne sa bibi e wo mu ana ohun se nyame aka bibi afa ana se ya hye wonkom ana se ya ka bibi si afa no nkyere se ya ka ntie wo se eba mu life is about spiritual there is difference between Christianity and spirituality entino ya ka se obedi ubeko ani ubeyese e wo se wo ye hu adwuma okay what you say entina mpanyimfo bu bebi se edom ani sade oso ntakrache saa be no nipa bebrenti ase o edom ani sade oso ntakrache no onipa biara ukuta great destiny bia no ani a wo ho dɔɔso okay so what you say entino obi wo ho a ya kan ensem bebrafa no sabi motiwe obi wo ho a obesoda ye wasoda bi obesoda no ayeye obesoda no anya sika no kan dollars nanso sabi kapre woni bi o sha se wo soda ye no ayeye wo dai so no wo twika papa na wo chese wo kan dollars ne pounds no nya na wo nanso bisa ho sa abema na wo soda ye a wo kan sika no wo sori dollars ne gumpa so egu ho e kyerɛ wo se na nyankopɔn ahyehya ma wo a wo kra mu
ana obi nso wo fie ho abusua ni mu beye bi wo fie ho tumi bi nso wo fie ho a ono nso make sure say die nyame aka afa ho no mane mem etu obi ka say o die nyame aka na no ana bebem enye nokore obi de die nyame aka bebem na o hyefom ana wonte de me kana say enti unyi ni ye nkofo ebiro a ye hyase ye hye no nkom say wo be wale ubeshi aboga ubeyesi amana wa wale odi watu kwan 20 years ni be ma kran se ni pewu enti yaka no nkire se waseba mu enti na me see there is difference between Christianity and spirituality abrabo bia sunsumu ne ehu adwuma se wa anya hu adwuma na wote wo se ebeye amepacho enye nyame aka afa ho nanso wa anya bibia amfa ho a ubewu ade akọ so ati ase enti na nkofo bebre yanka no kore nkyere wo mo obi wo ho a yese nyame se ubeyese ubedi nyame be ma wanyina che wo se obehyira obeyese ye hye no nkom no nya ne wo na wo no so a wote we waso dae bia no ayeye obi so dae no watu kwa America nya ne wo nanso odugusuti baby wote passport kuro ni bi the moment ya aboajo aye hye wo nkom ye ka so obese enya say true nanso kan hu say one kasa me say when your battle is from your home you have big problem abua bi beka wa if you want to mamu die nyame aka afa ho a wo de ba ye no nyame aka all right ba busua na obepie mu no ye wo fie bi wo ho a ye ntu kwan wo ho efie bi wo ho a ye nye wedding wo ho efie bi wa ye nsi dan uni na try so obesi dan a wo to asase a near the stroke ayeden na unim se fie bi wo ha wo ye wo age bi wo ha uduru pe ubenya stroke ana benya cancer sa oh yes yo fie bi wo ha yes ye wo fie bi wo ha obi betima ka se me na say stroke ne ku no me wo fa sumasi stroke ne ku no me bra panyini we stroke ne ku ne bi wo ha sunsum na wo fie ho nti ma mo mfa ne normal dabi oh yare we fie no ye di odu ha nti na obi bu baby sense omfofo nyina dane mboa na sa wo anani bia ye ba ba yede ye ba be cheware oti ase emu anyina na hia ye emu anyina hia a akokọ nso gina mu bi kana man okra obi agina mu bi ene free jata no se ene de adu ni de mom yempensu obi nsi ja so ene yempen na mbewi aboa be na ye beku na ye di nsu esi ja so sa akokọ mmira ya kuma se asembe na okay yan fensu nsi ja so se ye mo odi nsu ye mo ni di akuti enim ni wi nti e wasa wo fa wo ho adwene oti ase ye wo fie bi wo ho a ye wo blood covenant wo ho ye wo no mi wo fie ho e fie bi wo ho a se wo o ye star e wo fie ho na wo pie na so anyi obi ambo ho ban a wo bewu because to me na wo fie ho empesa ade no e ye mre da ho enya wo ni first person di wo nya wo enti fie bi wo ho a wo beka no kora wo utimu se fie ha din ye ntukwan wo ho ye ndiye wo ho ye nwale wo ho ye ntoka wo ho what you say na abusua ye nye ye wo ho no na hu se obi aye ya asa nipa no wonto wokwa what you say yes ni friend so beto bo abowa na ni na esi bibi so enti sa wan sole no wan pesunshum nipa bi ama na nhwe wanim onim se ye wo obi okra ye wo no oba wi ase no wotimi ko baabi ana ma bibi timi wo ne ba ne wo se wo ba oye nipa kase pa but this obo na tanase enye so obesan ayeden obesan akọ unti sa story ni bida wo di sika na eba pa o nanso enyini chanye den eni nafa enti sa nipa no gisa wo ye ho adwuma ansa na wotima abo yes enti wo hwe tetena ya na nanom na bi wo fie bi wo ho nipa ni ho ba sika wo ho nti omutimi de enipa koye den omutimi ni sika kosesa nipa e de be fie ho ana meboa ana sunsun bi anso e be fie ho no ono be ya agreement apam e ba be dam ne woni sa atumi ne ntem so ate ase se nkofo be bra ya sha nkom na nsisi a o mawu enti bisa wo sa de nyame kan ntro na nyame e kan na ntro e fie ho na awo no abusua na awfiri mu no bibi wo hansa na wo ba wonim de wo ho unim de wo ho bibi da fie ho enti ya wo a saade no e fighte emma de nyame aka fa ho nye den emmam enti gise onye obi a obaboa wa kire wo se bi aboadwo a
o ma me fie o say ni say na wonti ye say said the beya be free sa ade enim say wan yi wo ho an free sa ade enim a opa kosoro said den obesa ya den okay na aba form na say eja sisi anu say obi esofo bi ahye ne nkom sese na obeye obi so daye ehu sika obi so daye na ona mabruchire obi wo hono ma otimu se achede a yede ama no yede dua ne maame mu na sebi ne maame so anye de antima nkosi baby ono so start se efefe no ono so antima mfa nkodu baby ant sa nipa no e dey important se oye se de be ya obetimi ayi life is about spiritual. Okay, you hear obi okuta divine powers a obetimi de aboa wa hwe wo hyebere nipa re ya nananom no ye fe bibi abisa ya nananom ntu anam okeke before be bibi no obefa baabi no akobisa before kro obi omukọ wale fie bi mu no ne ba anane na na ekọ wale fie bi mu no obi obekọ akohwehwem oti ase na waye den nti na da bia me kase ye nua no nkramofo omunim fom because kramoni nya na ade keke kramoni nton ade keke kramoni enwale keke obekọ akohwehwem ahwese nipa we menene nante a ebeboa me a ba Christopher de bibia faith enya bibia na faith yew okay yebe sunsum no mbetuma ye bia evil man bia na evil woman bia bo abrabom so me wale me se o eti sa wan hwem ana obi okra spiritually na obi okra nipa na wuhia no kra no wono oni problem ba sunsum bi di nachi ni fie ye nwale wo ho okay oti ase efie bi wo ho a ade da wono se efie o mema na ombo ma okay efie bi won so ade wo se efie o mema mo hwe ma okay ana woni ni na so ye honhom nsem fie mema omo nhwe ma obi omo nhwe ma okay ewo ho efi enye se bia nipa ba ko eyade ewo ho efi o mema kasa de omo nhwe yes efie bi won so a emu mema omo mpa wale okay ema bi won so a efie bi won emu ma omo mpa wale ebi won so a ye be wale right ba ko abesa ide ubesa aba wa no be yi ka ma no asa ide because to me na ene mra na da ho no kire se ye nko awale nko tena wale ase family bi wa wure ma nipa bi wa na wale a chepa 3 years obi kweti wale 6 months na ide obi okra se bi hia no ka se wo hwehwe no mem na hu se ebia nipa asomasi spiritually no ne background to say ne spiritual level to say obi okra betima feki aye no te se wo yinyamso ni wo kristoni na nso bia we agent wo de wunim no akodi nachi obi wo okra se bi wo kwa akohia na akowale no obi okra na spirit bia wale no eti se wan hwe no anhu saa no ma we nyina wo de ote dase abra no ama okra so no akowale na eno ano no wase wa brabo okay na se meti wase ya nipa bia de wose wotimi kwa bisa ekobisa ufie ekobisa uhunhum ekobisa wachira da bi na wo twe ahoma na ema no okay enye bibi ne kurem se eda form asenka obi afa pepa ho what you say ade ntina obo bra ni bia ye bibi enye yi ba bia obi betima wura simple no ko no ko aduru ha ni a reject o bisa ho se eyeden ana aya na eye foundation no ye background no efie ni efiri mu no eho eno ma ewo ho ye 99% so what you say enti e ba ne saa ewo se wo hwe wachi wo hwehwem ye nwura ba bi keke what you say obi atukwan o wa tukwan efie o ye ntukwan enti otu kwan no spiritually no atomra enti akwantu ndi obetu ba wo so obehu say yes unhu so wo ho obi wo ho a watukwan ache nanso sabi onya ope print ticket kura nanka watwa ba onya bi watukwan o enti nkofo bebere wo ha aboajo ameka no kura kire o matukwan wo physical ba spiritual o mo Ghana enti na nkofo bebere wo ha watukwan akwa abrochire nanso da bi obeso daye no onukrom no oni fie obi okra ya me na adwuma na oye obi fra wase agya me kotra me anti bi nchen me anti o ma me wo fufuo na me si no mama no me wa brochire so da bia na so da ye bia no na me da so o me anti no na me ye den na me si no ma lady bi fra me free Germany wase agya me yale ana me se de na ye wase o se ya gu nanim nyina ana me se fa picture ma me na me hwe o sani ni picture the current one old one or the chairman ne ho fe nanim pimpos we sisi nanim ti sei akese na wase before ade ne be sha ase no oso daye ena ohu se ono a ne maame nua abegina nanim na o se wo eye o se wo ho fe wo ho eye o se wo ho fe a o de o kire wo ho no e wa na ohu se
bibi gu your friend is saying idea we could have said Kuraba. Yes. Bibi gum and no shegu nanim. Was a mammy shegu nanima or tea, dining or tea sent. Say a Johnson, our dining. Was say a free satam necon 3 days, and no one say rashes. I shall see a sin nanim. Nanima says, Daddy, me treat here and coda. It is obvious when you be near Nipa no problem. Nice lady, because Obia who no be power when him no be the when him no son ya saying pimpos on it to say na I had to say ya kuru and I pacha when you ya say him. There's a pimpos crown or mutimi toma. I to me toma obey ya and coda. Okay. And this soon sumu yali in your motoma. On say yali be or crampa. Ubeti my yale sa ubeti my hospital ebe your lab ebe your test ebe child scan ebe your den doctor say o hwe yenyo wo so no what is wo yale ja say baby cause wo we what is wu what you say ubeko hu hwe ebe ka say o hwe yenyo nanso hu se bibi ne nam oyem ebi wo a eye ntoma what you say woman bi afre me Nema ewuskapa na nema na yi na ne nua ba akoma omu de omabra ba ye den ankoyi enti spiritually no na maame ba akono ne nua no onye papa na ode ne bayi ya okuta se no se mo ma ye dia ne meto yale ama mo maame yale a mo di sika ebehwe mo maame yale saa yale ne nkwa na meto ama no na mato yale ama maame no ti maame ne yale saa ene ya enuroi ana yale nso ya de be ma yale a enye enuro na obeto no enuro ne bu odin enuro a ye ma bi so a 40 million 60 million 35 million enuro ba ko pewu they say o yale 2 years kana say na kokora wa yale 7 years enti ne mane so ma bre because o mu hu ne o munye bi but nyankopon na me so na me ye sunsuma de ye den e de ma no enti me ye ma no na ni nua ba ne nchen no na ade ye ne bo no hwe wo no wuye 2 weeks no wuye owuye ayale fan you hwem ayira what you say enti no ma bi wo ha enye mpaibo enye wo ewrade ye ja wo soro asem enye ye ja wo soro di honte ni di ne de ho ate dada what you say obi yale pa yale no ha no ye sunsum yale ya wo bre no de ne nam hospital wa ko hospital enko ade bi wa sunsum ne kutam okay sunsum ne ta akire so what you say nti onipa bi a ukuta great destiny bi ya no e wo se wutimi ya dan e gba wo ho ban what you say onipa bi a waye yi wadi ya wa page bi o ka kire wo se o te ho saa oboa ana ye ja wo soro odi ho ntempa ya ye nyina ebo ya bi ya no wabo ana waye yi ameme so oboa enya no kure na se wuntimi na sa serious kwa no wuntimi nye ye without spiritual backup that be say spiritual na control physical wuntimi nye ye what you say wo be ye ya ade no this a wo ye ye ewo honhom na ade na manifest physical what you say because you ade bi wo ho ase bibi papa bi ba won sema na se bi unkuta divine powers bi ya ana se sunsum ni wachi a ebe sei what you say ade ntro bi betime hu fefefe o ma me pe wasem mani che wo ho pa besa me no nante afedi 2 days afre na wonfa spiritually nko hwem no sunsum na adi wachi no ana wo fie ho no akoyi wani makoso ne dai bone obi won so a sa spirit ne betima ma ne wo ne sa asumasi twe ho firi ne honya sa mekum na atuwe no akohia ba ma bi na oba bi abema dai wo ne wo dai se be ma na awudi na chi no twe ho firi ne honya sa mekum a ba cho ne be na nte ana so wo betwe ho yes nti wi ase yemfa honam mobra yemfa ni kana nti wi ase obi wo ha ade a wo twe ma no bibi ne kurem obi wo no ko ye bibi enye den enye ye ebi wo ha efrifie ebi wo nso obi de wako baabi e de akọ chichiro obi wo nso a sabi wafom no ama ode wako hunhum e de wako hye baabi e me ye di wasem wan se na me kyerɛw no enti onipa bi okuta great destiny bi ase wunye obi na oboa wo what you say enti na me ka asem bi se ye nana no mo ye abisa onipa bi a wo hia se wo hu de ekɔ ne de eba
Sabi we share obi a me fan say o offense a so be wale no e bia wo hwe physical appearance guy dey o skill o come on na the spiritual side nso we hu ana yes enti esa wo hwe obi ane ne element kura okuta obi wa ne element ye fire and obi so element ye emframa enhia asa de bia mo wale obada bia mo beko what you say enti no e wo sa wo hwe nipa na chi wo hwe ne element ana ne star okuta ye obi wa kura wo wale ni sesia within 2 years no obewu agyawo okay oh yes obi won susu a so wo wale na onka wo ka bibi ana me say nti sa ani nyina na e ba bi say be yi apie say nipa no aka no 2 years aka no 1 year ye ni ba say na obi wale a that day na o wale na wo ye okay okay obi wo a o spiritual marriage ni kwan so o wale obi wa sunsum ni fie ye wale wo ho enti wo ye wa bi say wo ye wedding no spiritually wa to mra okay na o to mra dey rani wudi what you say because o na na wa nwale o wa fa nwale o antis mo anwale e na wo be wale o na wa ye we wanya sika a wo be we de nti ba sa na si jai wo e ma wo wale ma ho to wa e ba sa wo bu o manim tia sunsum no wo bu o manim ase okay enti ono wontra ho ade a ono wa anya bi no o ma mfa bi meyi ne hi what you say na ye ni ha na we bi beda social media obi wale a obi ade ne nsa funny thing me so treta tell no obi obi so ne nsa o ga say kwa ba ko woni ni kunu ne nsa na obi di ne nsa babo na fu babo na fu so o ga say na kwa eti obi a mo sa wa nya hwe anya say o do nsa ye dey ne nsa na o de boy ne spiritual fingerprint a o de ato ne yefuro so nya asem ketwa enti e ba sa na say wo no fa na we de nya hwe afi oni pa ne kwa awale we no wongo what you say minimum bia woda wo so da na be obi apai ne yam eyi na wode ye o wade ya na ye ne sa o wade yo so da week na o so da na obi apai ne yam eyi na wode ye wo so ne ya na ya ase ne moje etu what you say me ne nyame na me so a me ye ade na de ma na e breaki sa ade no ene wa wo be bi girl spinters oh wow enti no ma bi wo ha enye mpaibo wo betuma bompa ya emfa o pa ye fasting wo benya osa enko because to me na wo ye wo nsuro fasting ewi ase ade ade nsaye ye di nsuo ya enye yi ade bia wo na kwan enti me say no me mfiti preko pese me ye bibia mo bi wo frɛ me sisi a na ma je information bi wo na ma hwɛ wo chi se ade na ekoso de na edi wunya tumi be na ye de how eno ma bi wanya mpaibo obi ba manim a sabi ya gina wale wo sunsum ye wura mu no na sabi ono ankasa ne ho nipa ne maame na sabi what you say me ye check up no maame ne spirit ba ne nchen ebe ka say before be je mu no gisa ne ba no to da de say e chi gari wo e de manansa ade say oto da de say no mo chi gari wo mu no gisa ne ba ne de pattern ansa na obi ja wale mu ono so chi gari onchi nese baye na nkasa de enkwasa sem eti me ka chere le dini say me pa cho me pese me ka bibia me enyam na me ka chere say o ma me sisi enya bibia na e ka na emom no o de to da de sen fa koma no ai chi gari wo ne fa ko chere o ma me o de ko chere na free work on the base bia na be ka chere o to da de sen o se eja me ma me o chi gari na so o chi gari ba de fa koma no o de koma no odi mama me na mama me ebisa ne se sa kwankire wo ha ne kire no so o e ka makoma me so man kan je so kan kire ne se bi o so fu bi ana se o sunsum ni pa bi ana obi na ma na bibi sa me so on ka se o ho ne kan akoma se onye den obi sa na sa asem na no asusum na mama ni su mama ni su esi ni transition ya afedie o peja ni tia nyame nkan wa ko ne ko wale eno anu ene sister na your wedding wow we bible we be bon pa yesa minimum bi a ho o wali broni fita o so dae no ankasa ne ma menua etwi anwaka wo so ogina lolo kwa ho ena anwia gu anwaka ho physical ma me no twa anwaka ba spiritual no twa anwaka ena wo say ogina kwa no say ka ni betwama no ogina anwaka ho eno hu say ni kunu no wale no ebruni no ye de na tra anwaka no so ye yi ni tinu nyina shanton burade eno
man I would me kunu ko say me de ne ko ba bi ofiri ba ah sesi am no kasa awale no egu akulase wo say da wo ye wedding no a ye wale no ne maame no sa maame ne ka e ka che ni place oh we dey sa cha 3 years ebegu third year ni mo anso na ade na collapse ye oso da ye no na etibroni ne sisa ne no ma nyina afirifie lady ni no ni ba bi a wo ye dey wọ́n ka cho se bibi ni wiase bibi o wiase entu hu se obi kura aso da ye ama obi aka no ama na ni so te na enipa ne se mo bohoda entu hu se obi aso da ye ama obi dia dia hwiri trim ama na ni so te na ni tri ye ne yantu hu bi da oh me ka mati bi da me ye dance for wọ́n ka cho se bibi ni wiase minimum obi aso da ye jamoa cat e de ni bawure twiri na nim sei oso da na ni so te na okohwe me room no na aboa ne bawure no esensan physical When catch us a bibi ni yase. Wo so da ya wudidi. Wo didi no. Wudi fufuo ni abenkwan no. On say wo sole ye na. Wo ti fufuo ni abenkwan no ye de. Ewo wanu. Na ye agya ye beba saa wo so da ya wudidi no ho asem. Na ansa na no ma men kanfo tap send emfa emma. Wo amone ne wo send sika e de free amone ne de aba man Ghana. Wo send afa mobile money ZPay bank account tap send. And I made one dance here at the amount. What the Abayana say, Overcall Apple Store and as a Play Store, no Apple download, tap send or honum. In process, or maybe say a promo code now about the TV at the Ashawan. If you see fire transactional until she nemuno, your best number bonus at the account because for the TV. Wabo the Ashawan no me therefore to see an ye din common na egu so a ye do no many just ye do and was ye di honhom enkomo mo a munjin this say bibi wo wiase no and e just ye do echioma hwem say bibi e wo wiase eti obesori an wabon ho so ma menko eja so eja sa oso da ya na wudidi no me very interested e wo ho no pai ho no hia me aya na ase kire ne sen Didn't na obeso da na wudi. Oso da na wudi dia no ma menu miensa. Okay. Number 1 ye to yale ama. Okay. Number 2 be okay. What you say? Obeso da bia na wudi dia obi a wota so da didi bia no. Wa hwe ya obenya fibroid. Obeso da na wudi fufu na awe na. Wa hwe obenya fibroid. Wa hwe obenya ye foyare. Wa hwe obenya diabetes. Wa hwe obenya cancer. Okay. Obenya yale a strong. What you say? To sole ye na o we de nya say da me pacho o koda no wo ya benkwansi o wo fufuosi o ti wo di no na wo ma yale ne ye twa ma o ti onipa no so da na nenu sete no na wo hu na yale bi a che no enche wo be yale bi a e ye hunhum yale na ye fe ne ko ankoro wo be ko an koda ye hunhum yale ti wo ta so da ye bebre a wo didi no e wo se wo ye bibi fa ho okay mi wona chi wade a wo pa na obi o so da ya da bia be so da na o school dem school we da no church no da so at class 3 or da so ni old friends no money nam e wo school mu sa wo nipa no physical no o mo branko ani mo da okay setback any delayance sa wo ta hu sa de na ye wo sunsuma de bi wo me yema wa wo de anka atwade e be ka ho wo di dware hu sa de ni bi enti obi wo ha wa tu kwan obi wo ha wa babra ni bia da bia wo ti school dem obi ba me chose eja o hwe nipa na wa nyini obe 45 years o si da bi o so da no school dem na nka class 5 prank any ya no class 3 so na me de ko echi de kra o si wono atu so ne crank tenkete e na actual exams na exams no so a o mkra ni nyina actual exam wonti mi so nchiro wonti mi nchiro na mfi wo be da bobra o si eja me ba hakra no bo si na body fa aka te bae we ubeda ko anim eti hunhum no ya ye wakra na obi so ba manim oba ye no hu odi ni kuna wale so many years oni ba na wonim oba ye am ye hwehwemu no na me se sabi ono ankasa ne maame e de na hyede wadane na akra te se 2 years na odi na hye kire no de ntoma ye de process ensem bi se no o ka obi o ye kana e be ka so we de ensem be na okay e ye hunhum asem enti ya ye na akra ewo hunhum ti da be no benyini no aba be o yes da be no benyini obi a wo sha akurachi wo sha maame echi da ben e na wo benyini yes enti no ma bi wo ha ye mfa anya den endi agro so ati ase enti onipa bi a wo pese wo ko anim wo abrabom bia no pesunsum nipa sabi okuta nyame honhoma nyame apie nani akodi sabi ye adwuma we ache ma ye honhoma adwuma so many years
Your idea be wa say ofre me a ye ji udin na your information ye je ni ahwe ni ehun say okay be yi na ha ye bosuma na say apan bi wo fie okay what you say sa say we metaka abrante bi ba me nchen ono kra no ne madam o driving no ene be hu me ene ono no abonten nti me hwe madam ni wie na omo be ko no ene so me driver ni eti me yes spiritual check up man na me hu say oye bibia anya den enye afi o se eja abeifo na eye den ye me na me hwe mu na me se nya abeifo na eye me hwe mu na woni oba bi nyisan ema oba na ka chen so menyem ema ka chen so enya mia wanje ema oba na ka chen se ye wo na so enya wa wo be bre hu na hu anu da ofa na goro ena o ka sa asem ne to no so achewu ena ade ne ye den ye na so adwuma because e ono no ne nyem etimi na me hwem na me hu se krache wonya beifo na ha wo abeifo kra anya omo na ha wo na emom no wo ne oba bi ayede enyi se mo be ka kire wo se wo se nya wa wanye atu na wanye before ho be to no ko hwe oba no ne pa no che ne ko ja kra na nya sa opa bompa bi wo wiase emfa enti bibi se so wan hwem no wa hu a wo kwa obi wa obemu akwanche o ko ese emfa okay emfa okay enti wo hu se ade no efri ha eno meye ho adwuma ade ama no metu ade na se ama okay I just said you obi hwe yensisi a obese won bra wo honom obetima trend direction and a number or the beba okay ade shira yo me wo ba bi afro Gulf City e wotema okay obeba obefa ka bi si ashama traffic light na also ko afare wa obi so afare wa junction wo de wo free junction wo ba me ho no enwa kura be 2 minutes na wa du me ho okay nti obi bia wo pese wo be hwehwe me no bra be hwehwe me sabi ebia wo akiri wo amanone na ebia wo pese me yes spiritual checker e de mawo na wo so hu ne e da wanim ne e koso osi eja me hu ne e ko eja me ni obi e pese nante be se wo hwe ma me se beboa me eja pese me ye adwuma bi pese wo hwe se adwuma na me ye no me ye beboa me ana obi wo obi tonto si aye ton no no so say yes into si kopa no akofa bi mpa cho obeboka ebia wo de je ne se wo ton what you say enti wo hu se ne obetutu anam wo abrabom na wo sole ye na bibia na wo ya wo bepre enti me hwema de wo mu bia no meka kire no obi wo kra ye hwema wo se ye protection manansa okay wo se eja eno man koyi ma me ye bibia me ma no ma koyi ma me hwema me se no da bi me nya protection manansa me hwema me se da bi sunsun bi di wachi before be ya de be ye no ma yempam sa sunsun ne ye de enya sa gina ngofo bebre omu china akọ ba bia no akọji bi oyi bi akọji bi no adwale ohun hwe no asan akọ ohun hwe because nipa na de na ode ma o se ko yiso no honhom be na ye de wait ukọ honhom nipa ho a sa ukọ pam wa men ko kan wa asam nkyere no ko anu tu wa so aben a no wa ani no sunsun a mo no ankasa nhwem no anka bibi nkyere obi wo wa program na ha ni nti o kasa oduru wa na ono akoka bibia oh da say ni say na ha mi o ne nipa na ankasa apeke wanum asem no dia wo dia akeka nsem dia ayede ama wo dia create bibia ma yenye ne sa me wo frɛ me ka nsem me nka wasem okay me hwemu a because sometimes no ade a wo fi se bia eye wo no ebi wo kra me mewuram na enya no na ehaw okay no akọ hospital wo fi se malaria na ehaw ebi kra typhoid okay to call ya my doctor me wo malaria ntima me dro nko no asesa ama sare na emu wo lab no your test no wo se ampa wo malaria na fi se ha wo enya no typhoid nso ye den e kan no ana say typhoid no wa ma typhoid dro tinkofo bibiro wa typhoid na ye no e no ono malaria dro sa na ono cancer dro e no ono diabetes dro enko afekura na problem ne ye den tinkofo bibiro mu chini sa de mo mu chini ye no ma kra fe na no mo ha no ye den eye kese enti obi bia na ni abre on frame me pa cho mo nye high uni mu bi o no aye high me ye high no asa be high me pa cho e me ye high se wani abre we say frame and I send me voice to eja enka wa asem eja me pese wo hwe me hyebiri mu ma me na me hu ne ye den e koso e wo me hyebiri wa wi me kire information ade beba ne ma hwa ma me hwe wi a ne ma kire o se we yesi a ho be den enya bible enya tons enya sa out ho e de be ye ensu nyame ye enka achi nyame de ofa ne bo a
onto ne ntem abebi be wu a na eden na eso nyame de o de mira ne na eden na ade abuburo kosua ade e be yen ne wo de saa no obi aka sansem hunu we nyina bi. Okay, I just born number na yen sorry number and the good screen as okay, but 0244 okay 84 1845 0244 84 1845 me chia me sister bi Jennifer or New Jersey US New Jersey me chia okay ya chia ya boss so okay yakopon enhira no nya ne kase mo je so ye de o chia me a woni mi kasa o se na wa wasumu a ensemo a agasi edu aboroboro so no menu mi no nyina ye nyina yasumu a o te ho no ma abrabo ye mfa na trasa fa honhomu nipa obetimi aboa wo eti no agasi edu number no bo modern se obefre na one no atwetwe nkomo midi no yakosi aboaje wa donko tap send and say men come from farmer o say wo send sika from on na dey abo my Ghana mu na just tap send na medi ho dance dey amount what the abeya ne say we kwa poster na say Play Store no kwa download tap send in process o maybe say promo code na about the TV e dey ashe no afi asia send this card afi ye nte wo hwe because of tap send nti no ye best na ma bonus e be aka ho aha ena ebrema me kwan e ma me de enen komo twitwi ebesi akram Mr. Mankwa me office wo say ni ska bane ade awie ni project no eso de bia me office ka mane wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send ye easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne say kire ne say won ko App Store na Play Store on download the tap send app no or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gina ne customers wonti or the tap send wallet aba no obey ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atususu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu what me use sika e wo wallet no tie ene se te say use momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na him kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no